Metelkova. Ljubljanska Metelkova, ampak pazi, zdaj bomo pa vzeli en del Metelkove, en del ga bomo dali stran. Pazi, Metelkova. Bodi kar si. Pol glave zelene, pol rdeče. Tatuji povsod. Ena hlačnica do kolen, druga do dol, pa ena odštekana majica, pa 6 uhanov v spodnji usnici. Razumeš? Odštekan, unikaten, ne vem, hippie, rock, metal, punk vibe. Se pravi, ljudje so totalno odštekani, ko najprej stopiš ven si, to je neko podzemlje Londona ali pa Los Angelesa, sami neki čudni ljudje, ne? Ampak tako samo izgledajo, niso pa brezdomci, narkomani ali pa pijanci, ampak njihov imidž je totalno si dajo duška. Se pravi, zunanjost ljudi je odštekana.